para hagana ke Eucharist Bakhuid tongin duai nagabinda John Lamshai ya peniau but rolling ya peniau rolling ternia but jing kintiu Tuairu nagabinda Frankie kurba badon hapadeng ke jing shitam bajur pautrain pin koi pin kya ei duai nagabinda Repalin daka banya ke jing koi jing kya Sim kenembar kendak nyau. Step Hagabakabalangak, Rake, Sngi-burom, Joby, Philip, Jacok, Bakhuid, ki Apostol, Joby, Grace. Bad kilalang ki Apostol, ki Bakhanao, ki Bajan, Bad Jisu. Bangi duai, Negabenda, ke Jingai, ke Jingar, Buhala, Joby, Iway, pa Iway, Hagabangi Rake, Sngi-burom, Joby, ki Apostol. Ninang duai, kin mau, Yabaro, ki Badon, ki Kerteng jom kini ki Apostol habaki layo pedeng baptisma bad ia ngaru kumju ngalayo ia ke kerteng Philip hakapor baptisma jonga tega de Sngi-burom jom baro ke badon ke kerteng Philip bad Jacok nginduai pautrayan kerko kerdo baniniyo ia kaju kemensiam kaba ialam eki Apostol ban ialam eki kubon ha kerteng upa barukhon
Barumen siyang Bakhuid. Amen. Kajingay jumutray jung yu Jesus Christ. Bat kajingi jumuple. Lem bat kajingay sulap jung men siyang Bakhuid. Kindon. Rainka bat pi barro. Rainka bat pi ru. Kohimen kobarang. Tongin sangay shipor. Ban panmap naga benda kilay kila jungi. Nginang yos ngawru haga jimpule. Beningkong. Kumno kajingi lutray kanang roy. Kanang shirhem. Haga jingim. Jungi beriu. Kam damay nginang yos ngaw kabayde. Bat kajingim jungu Jacok. Pautray. Unang karku. Unang pensulay. Ingi vay. Bangin lo kibayay. Yagalindi jungu. Bangin nang ipe. Yagalindi jungu. Bangin yay. Yagalindi jungu. Light nagi pop. Light nagi jing Sngi-burom. Try Jesu ngilong ginompa ma yani pen kuit yani na baro ki pop ki bangilale nga palang Hallelujah. Berarti mengenai malam sosialnya, tadi juga berarti dari kami juga sejarah dan sejarah belajarnya, dan sejarah belajarnya, dan sejarah belajarnya. Nada nakapan hari yang berkuih pada saat sisi yang berkini kuih pada diri berkembang pada dengan bintas jangan how try relation ublay padan board baru need senayani barandara ma bigi pop jani menyelam yang isyaga jingim bam jika amen.
ia tuai ni tuai nagabinda ki bapang ki bashitom ni tuai nagabinda baharo ki baton hapade babon jai ki jinja bon ki baton jingale hapade ki jing kardo ina aiti ki baro ni tuai nagabinda baharo Kibrio ki fada ki badon ke terteng pele to ai na rabinda jongaru bau trai una ben slash shu lembaga jinga slide jinga silem jogo Philip Bakhuid ya ke jinga la ya ke ministry barang kawai Kopa ubah bani ni syakmen hagani ke Sngi-burom jangi Apostol u Philip badu Jacok lempa ke jingdawai jangi ai bangin yo benda lem shikade ha ke jing sha shitom u Jesu bangin du yo lem ya ke jingkamen jong ke jimmi pa jomo mau ubaim bad basen sha bad me lem bad men siem Bakhuid u vai u play Jenom la Jenom. Amen. Kejumpuli nagitam peningkong syaki korin kalunong bakharsan kadkhot iway gerder dukhat krang ko para ngakwa ban ten mau happy yang gospel pangalayala happy yagaba pilayok diang ban hakaba pilayang scam ya pila pen im dak gospel lada pi bas scam yaka kumba ngalala yala ya pi lem kumta pilange leno e ngala ai pateng ningkong e yak kata kaba ngaru ngalayo diang ba ukres ulayak na kabenta ki pop jongi kumta kijing tho bangat kijing kumta kijing tho balamipa hagasni balayo I eu dau ke pas nangta daki khat angun hadin kata layo I eu daki samspangut ki para bangen baro liang bun kibadang im wala don kibalaya nangta layo I ya Jacok nangta daki Apostol baro khadu e ya baro layo I dau ya baro layo I yau danga lakum uba khalor kane kakten utrai Samkat kendai kan bang terus pak kendai kuai terus pak kendai kuai indrai ke antifon ke pasal Amen.
ti ke jing sisya ba ke jing im om don uban poi sokpa lai tang danga. Utrai undon rengka bat pim kajing pulih naga gospel Bakhuid kat kumya anis. O Jesu ula jubal iawu Thomas ngalong kalenti kajing shisha bat kajingim omdon uban poi sya upa lai danga lada piutu yana piutu ia upa jongaru nadu menda piutu yabu bat pelayo I yabu upele ula hawu ko kinra to penise yani ya upa tang kapta ni don kam Jesu la jeba katangala don renka bapi henre pimpat itu yang mo pele uta ubalayo I yana ulayo I ya upa te baleke bi on hapeni yani ya upa hato pinge bangalong ha upa ba upa ulong ha hanga kektin kiba ngala keren hapi kimwananga upa ubayaisa hanga ule mau ya kine kikam tusunge yana haba na om bangalong ha upa ba upa ulong hanga ne dakumne tonge narabenda kikam bangale nga itu ia ke jing shisha hapi uta ubange hanga ulle ikikam bangale da shisha ulle wakikam bakam karau namarba ngale sha upa ngale kabba pipan haga kerteng janga ba endo penpao ya kaburom jongupa lempa ukul lada pipan eye nanga haga kerteng janga ya kata ngan le ka gospel jong utrai Kacau 6. Kohimen kopera begit hautrai Jesus Christ Mindagasni kabala kadake yaga Sngi-burom jongu Philip bat Jacok armutki Apostol jongu trai Bakakunga jimbatai syapang Jacok nimpaton bongi jim penshai halor kane bat ya kaka jimpule beniko ngiyosno syapang uwe u Jacok henremitip don laimut ki Jacok ukun jongu Alpheus kun jongu Sabadi bat uwe u Jacok bat ngintip syapang jongno kine kabakadaw hangne hagadin HD bangila debs ngap mendanaga HD jongo Paulus ba ko Corinth but Philip ngintip ba ude na Bethsaida ba na Galili baru Jesu la khardiya but kakunga history ba kadaw syapang Philip la ka yawo kumba lai edi nanda ula ya prapo edi ula im kumba hinyupo hinyusne bad ula yala ya ka kubor baba shaka Asia Minor bad ula ya martyr ha Heraclius bad ula don rengkat badu Bartholomew bad ula long ubay
ialam shirahem ya ke kubor baba hagi shiti kiba ni om prota evangelist ni ule Shapang Philip but shuaka jinkio jomu Jisu ulale ialam kerlain bananta u Petrus ula toka weka shiti hawu banwan pai biya shau lum olive ba banya kenduna kaba mut u Philip ula stang banyala daga jinshirhem nadu ka por u Jisu ula mipan but kaba ka Shapanga jingyap jomu kabatai kumne ba ulaya mar kompo halor ka dipana rengkat badu Bartolomea ki nong shongshno rengkat bat proto council u nong sinshar jonga Heraclius kila papenyapna iyakine armut namarba kabba ulayala kala jia ka kamperla kabakarao hakatunga jongu proto council u nong sinshar jonga ta ka Heraclius bad kala bud no yaw Jisu badu tanong sinshar ula dom ula bitar bad kila papenyapno dondro ke ba on la penya yaw Philip daga ba krai klip bad kashapa kane ke jinchia ke om kabba nan steen halor ke din pana u Philip udang yala ya ke kubur baba bad kibri ki bas ngap saudom kila ko aban pelait no ya guna ke din pana henry ula om em ngam kwa banlait shu na ke din pana ngakwa ban yap kumni bad kila pelait no ya Bartolomea ula om pelait no Bartolomea ya ngapat enai pelait ula ya halor ke din pana balak hakabas ting mar kompo ko yemen ko para habang ni pe ke jingim jungu Philip nim yo I ya Shapang jungu Philip hakino kino ki gospel light no ha ka gospel jungu ya anis u yanis parte u penpau ya ke jingi ka bakarpang jungu bale lempa u Philip lesson ina ban kadaw lightly kam u Philip ulale hakat kum ka gospel jomu ya anis baning ko kalom nadu ka po ba ulaya tu ya Jisu ula trai shitam banyalam ya ki we shau Jisu shibla shong tai ha ka ban yala ya ka ba ulaya man na Jisu tenya ka daga daw udayu Philip ulale ya tu ha Nathanael ngalaya kendo ya Jisu baru la yalam ya ushab Jisu larangi pe haka juga gospel ka balinam ka dar ni yi kibriu kisno jan badu Philip nama kila wanshaw kamta me ki nong Greek dese u Philip ro udena Greek u balasa ha Galilia kila wanshaw Jisu bat ki penpaw ke jikwa jogi ni kwa ban yo yi ya Jisu namarba haba kila penpaw ya ke jikwa jogi ban yo yi Jisu u Philip ulas no to la baklo ya ke jikwa jogi badula yalam shi sundon yaki shau Jisu nama ulan trang ban yo yi Jisu ula yo yi Jisu ula yo mat ya Jisu minta udang treshito ban yaram ya ki wero ban yo I bat ban yo mat u Jisu kane kalong kawe kabinta kabangila ban reng jimut aga jingim joy habang yo mat ya Jisu ngimbe ban sakut marwe naga benta yalade henry yakabang yo mat yakabang yo I ngide ban penbriang naga benta kiwe ke kamyala kalang ka konsen nanda shushu nilaban yo I hakabang ila pule minta haka gospel jomu yaniski kabaling nom kabakatsau u Thomas ulakele Shapanga lendi nanda u Philip udakele benia shushu Shapanga jinglong jomu Jisu dehanga kala poi kanega jingkele penise yani yaupa kaneka longka jinglong kabakonsan jomu Jisu kaneka longka jinglang kabangi ibepe iberu ngideben yomat bani deben kajinya de jomu Jisu bado belai upa shising bagi stamban yomat dia kanega jinya de jomu Jisu bado upa ngiru ngin salam ki kuon jomu belai badhanne u Philip u kelalang ke dao ba u Jisu hikai ya kanega jingi kai kaya ban sajia dada u Philip unung ki kai ya ke unung kili ya kanega jingkili hau Jisu
uji su unum ya kene ke jingya de bad ngin sanang sadum Henry Philip ula kelalong kenong krad lendi ne unong penshai lemba ke jingkar pa jomo uji su la batai ya ke bakam kongsan ya ke ba yoi ya ke ba yoi ya upa bad lara pi pande ye ha ke kerteng jomo upa jompi un sepen penurlong ye pi ya ke ba pi pan kane kalong ke mensiam kaba ni devandon kane karai mensiam ye pi ladangi pane ye upa un penyohani kajingnya de jom ujisu badu bre kaba kongsane nandang inang yosmu shushu de lempang kane kajingkili jom Philip minabandong ujisu la krenro namaru ujisu la kren nga badu pangilong kaju bad iya ke ba yoi iya upa balarabi pane ye ha ka kertan jonga upa un penyo happy lese ki apostol kim shin las no tu ya kane ke baro ujisu nanta ula what goes right natik pimpat no tu ya ka bang batai te ujisu la kula rayu ula kula ya umen simbakui ujisu la onyeki ngan pan na upa padun pa ya we pa tu nam pentengen badun long nang yarap ya pi namar haba ujisu la kai bon ke bara ka bamayan ki apostol kim shim la shempa mangiru kumju haba ni sham duai don bon ke bentang imla shempa don bon ki jinge ha ke jinge jongi haba ni pule ke bible bon sim nimpat sau tu ye te mano bala ban yarap ni bade umen siam bakoi te u pele pula yale ka benda ka ba konsan hake nagabinda jongi vai haba ula kali ya kane ke jinkali hakata ke jinkali jomu ka jinyade jonga trinity la pen pau hangi ke jinyade jonga trinity Yesu kran sepang beningkom sepang upa barukun nanda ukran nganpan na upa na markata ke jinyade jomu Yesu bad upa ninyo ya ke jinga e kerpang balong mensiam bakoi kane kalau nggak benda kaba upelip ulale naga benda joni de naga da upelip ulong ba konsan ulalong ba shirhem ulayala chisin ba ulayo jubab na ujisu ka jingai jumu kala roy badulala ban leida ka jingslur banyala ko himmen ko para kane kalau nggak benda kaba ngiru ngidon kamban bojingmut ngidon kamban treshitom kanamba nginduk long ke badap da ka bohong men siem bakuli ko himmen ko para hagene ka sni ni duai bau trai unang yarap shushu yengi hage jingim mensiam joni banas no komendru arta menda gasni nama ngalayo ya ka kerteng baptisma Philip hadi hinyo sni jonga jingka jonga kimi pakialam yenga sha ka yimane kala khaya nga katlai tarik Oktober arpo tarik ngalayo baptisma baru upa jonga ula jan bha baru parish priest ulang Philip baru ula nganai no ke kerten jonga haukun tena hakata gadur ngalayor ya ke kerten Philip ne marupa jonga ulang batrairan ka baru parish priest baru bon banyara di kam tena markata ka jinge jonga parish priest ya upa ngalayor ya kene kerten don di por bangam sautana dia kene ke kerten ngam ju ka kerteng jonga kalong Philip ya ke kerteng baptisma minta katbangas tang ban puson jiliu shepan Philip ngas ngosaron balong Philip runamar ulang unong yalaf shirhem ulalai ke kambla bad hakawe pat ka por habawe non duai ula duai halo jonga ula ujisu peli happy u Philip kai ke jingade jombi batu Philip bad hakata ka por ngala ke kerteng baptisma jonga kade Philip te ujisu pen pa padula dua aside nadu kata ka por ngam jusange dan dua aside dan bau Philip Bakhuid bad lese ude u Philip u yarap yangaru ban yalap shirhem ya ke gospel ya ke tenu trai to piru pinan dua ina ka benda jonga bad ngaru ngalaban yarap ya kene ka ministry dan pen brand ya kene ka ministry trai jisu yes nongu yeme naga benta ka nega Sngi-burom jung Philip ba Jacok kerku kerdo yengi pensle yengi lembaga jinga side lem jung kene ki apostol bakra enya ro ya utai Jesus Christ
playa kejinge jengi rengkat bagi apostol ngamnye awalai kuatan orang menawar kebening pada benda pada Kristus memenuhi utrai jengi yang berhubungan mencium Bakhuid yang bertahan dengan Yesus yang bersama dengan Kristus Kristus nasana ayo wilayah tetap yang wilayah syekibaya agar Sngi-burom menikmati wilayah syekibaya sesama mulai pada nangkau memanfaatkan syekibaya nanti mencium Bakhuid agar barang yang tulis Bakhuid agar jenis sulam diri agar cuma lihat agar cimi patah agar cimi macam amin. Bukan balai sepak berpunyau. Jinkinya jangan berjumpi. Kalau kita berdiam pun aku beli upah badan por barang. Tujuan keniscayaan dijumpi. Nada terciro rom terjunjung. Kecintaan ini berlaku terjunjung berawai. Kopa to berdiam yang jintarwa jumki hingga sem krustan jame. Hakane ka Sngi-burom jangi apostol jame upilip badu Jacok. Ay bangin lang le shilinte daka donor basmur ni panya kene lempa u Jesu utrai jangi amen. Utrai undon rengkat bat pim token diu ya laki donor tongin aimu ya utrai ublay jangin dashisha kalom kabasham hok bat kabade kadeti jangi bat jim penim yani hamalla ka por bat jaka banaimu yame kokintran kopa Bakhuid koblay badan por bat bamchik nama mami ko nanga lamboro damchik memshim yino yala ka kelhon lamboro Henry lempa ki apostol bala kerku me yaisha ramai bad yada yaka bakunda yendu la ban senshar yaka daki tu ki ba melatum banlong ginong sharai ki ban yalam yaka haga kerteng jamukun jame bakunda rengkat baki angin baki akengen rengkat baki kasyam baki hima barengkat baki kinhuan baki bor jangga bening ngirwai yaga jingwai jangga burom jame kaba kelempur ni penpanam Sana
Manginang tuway, nagabenta ka jimpen slay arsha halo jangi vay pay be. Agani ka Sngi-burom janga Philip, Bart, Jacok, Bakhuid, ki Apostol janga Chris. Ay banginang ya jingko ay jingkya, met pat men siyam. Hagaban harpangi tuway shirhem, nagabenta ka jingay halo jangi rangkat pada niupo bat kaway. Dashisha melongo Bakhuid katay katemay jong kajing kui baro namar katangi karpadya me topen kui penkantang yakini kijing tarwajangi daga bapa ya omen siyam jamme kum kahum jay halo jangi bakinduk kelalong yangi kamet bagasnam jangotrai jangi o Jesus Christ. Hakapon bala dino iavu badala ka mons ngaba ula pedian ya ka jinsha shitam ula shimya uppu badan ka ba aimu yame ula kedia iavu badala ai halage sentran upom to shimba to bangna ka ne pi baro namar ka ne kalong ka medjanga ya ka bayanaiti naga benda ajampi haga ju kelu kamendala le abam ula shimya ka kuri badang ka baingu biang yame ula aya ka halage sendran upom to shimba to dina ka ne pi baro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jonga jutang batti mai badam juk ya ka ba en penmi naga benda Joby ba naga benda ki babun yang ka ban mak ye ki po to le ya ka ne ban kan mau yangam kos nam bakar dor jamu Chris to pen kui yani to pen koi pen kya yani to ya dang yani nau bamen naki khalam kajing maya jom kajing e ngi ba pen menda ya ka chinia ba ka jimi pa jamu ni tarwa hame ko trai ya oppo janga chinim ba ya ka kuri janga jim penim ni da ai mu aidan namar mala nim yangi ki ba big baniam hakama jamme ba ban shakri yami da ka bas ngevare ni kar phan yami bangi ki ba yo benda hakame ba ka snam ukris nilom ki bela penyat le kawe da umen siyam Bakhuid to ken mau ko traya ka balang jamme ka bala priyam hasatala ka parte ba to penchana ya ka ha ke jingi rain khan but Francis upa Bakhuid jani for the answer administrator jagadisis but bahar ke lindo but ke rinium to ken mau lemru ya ki himmen ki para shindran but kinde ke bala yotiya da ka bakarmen ya ke jimi pa but ya bahar ke bala klad no ha ke jingi sne jamme top dia ki shaga jing shai ka kuma jamme to isne yangi baro ni kar pa dia me kram ba rain kha ba ka maria te so di Bakhuid ka kami chango bale u josa Bakhuid korin chaga
Ki Apostol Bakhuid, o Philip bado Jacok Bakhuid, o Francis disease Bakhuid, bad bado Kirikuid, ki bala pings no bhaya me pateng la pateng. Nindok long ki babbe, ben yo ben dale ngake jingim bam jikut, bad bangini Robert pindon burong niame, da ukun jamme, o Jesus Christ. Dau lembadu badhau kalau hame ubleu pa badan bor hake jingelam kawe jungumen sim Bakhuid baro kaburam bad ke jingyaro junom la junom. Tongin tuwai kung bau Jesus lagi kaya ni naga benda ke jinga ega jingkar ruhalo jangi naga benda baru ke kam ministry jangi retreat center mangindut laban boy syabun multikun ben penito Jesus ko pa jangi Ubah ini dalam kekuatan kecil kami, karena kita kami dalam temuan kami akan berubah ini. Tuhan yang minta terima kasih kepada kasih, pertama ini jaringkan kami, kembali rumah kepada sendiri ini, pada yang jadi sakit pensiun, dan baik lain ini yang kasih. Top line yang ini kerpar kotrai naga jings ini baru. Haga jings buon jamme, tai jings sub jings sign haga sni jangi. Knamba daga jingara ka jingis ne jamme. Nilai bara bona kapo, bani niya jingina naga jing jing jam barra. Kadba idan ak kemelen niya ka jingkar men Bakhuid, baga jingwan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ. Nama kami dalam kaitan, kami orang jinam. Kotrai Jesus Christ. Mayu bela om haki Apostol jamme ka jingsu ngai happy ka jingsu janga na ai happy wa pe di pop jangi hendrai ka jingai janga balang jamme bad ha ka jings born jamme tai ha ya ka jingsu bad ka jingya tali khawai kat kum ka mod jamme mame batim bad basansha junom la junom. Amen. Ka jingsu ko trai kandan bara bor rain khan but phim dang daga jingi do trai tangin yai mu market. Hakumi ukun lambaro jono play. Hakumi ubaket na eka pop janga parte. Suketo ke bala kocha ke jinka wai jono ukun lambaro. Kekendaraan jono kesang parlimen ang politika. Sesama tersenggih Kemet bersenam jono Chris kendri ngasha ke jingim pamjik.
Tonginia Dubai. Kopam ai baka yukrish bangila lenia kan kam pension yani shame ai baka jingel bajliyo hawukon jame jisu kan yaram ikibriyo ke badon saudam jangi banshem iyawo ubalang gelenti ke jinshisha bad ke jingim ke briyo barro kumbalala bad yamman u Philip bad u Jacok Mau ubatin bad ubasan Charlem bad me Junom la Junom Amen. Potrai undon Renka bad pi Mu ya ke kli Joby kerpat ya ke jingkar ko lembaga jinga silem jungi Apostol to ubalay upalong yapi ben penyang scam haga nomorem ki Apostol unkar ko karhai yapi lembaga jingta wa badon burom jungi Apostol Bakhuid u Philip badu Jacok Amen. To un penrius pa yapi daga jingi kai bateluksa jungi Apostol badhapo ka jingada jungi un palong yapi ki saki hakamat ki briyo barro Amen. Bagunda lembaga jingi sai jungi Apostol pindu iyo ege nampateng junga ribam jikut namada ke jingi kai jungi pelayo iya ke jing scam junga jingi Amen. Badu jinga ko junga belai badan bor baro upa baru kun badu mensi yang Bakhuid kan happy bahkan sah badpi junam Amen. Ya lesuk ban bana ya ke kubur babha jumutrai daga jingim ke jumpi haleluya 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 boleh syukur bapila duai naga benta janga hagene ke Sngi-burom jamu Apostol Philip Sim kalambar kendai puai.
And your Jesus Christ, Jalan Haji Amin.